dignite ga i spustite tako 10 puta. Pejte pred možete. Vi morate misliti samo na taj kapak, ništa drugo. Digni ga gore i spusti ga. Digni ga što ja... I onda ćemo napraviti 20 puta zategni sve. Ali nećemo za to da ne nosite svoje. Više lijepo. Možemo normalno držati. Ja da? Ja. I? 15. 20. I da stegnite ovo. Što dva za njega. Stegnite. To. Prilijepite za gornje zube, dobro? I sad ćete vi ove umove uznju micati van i opet u ovo. Van, s time će se dizati ova muskulatura gore.